TST Sports Rwanda. We serve the best sports news. Stay with us. Umunsi mwiza rero kuri wowe uteze amatwi TST Sports Rwanda, amuzaniye amakuru ya resultats z'icyumweru tuba dusoje. Iyi weekend dusoje ikaba yari ifite imikino ikomeye cyane kabisa. Amakuru rero turaza kuyahera hano mu Rwanda. Muri u Rwanda rukaba ruri kwakira igikombe cya Afrika muri handball. Ekipe rero y'igihugu y'u Rwanda ikaba yasezerewe itabashije kugera ku ntego bari bihaye. Ni nyuma yo gutsindwa na Nigeria ibitego 30-20. Byatumye rero basezererwa batabashije gukomeza mu mikino ikurikiyeho ya kimwe cya kane. Bityo bikaba byatumye bakomeza mu mikino yo guhatanira imyanya kuva ku mwanya wa 9 kugera ku mwanya wa 16. Ku munsi w'ejo ku cyumweru bakaba baratsinze ikipe ya handball ya Uganda ibitego 37-27. Muri weekend dusoje kandi shampiyona y'abari n'abategarugori mu cyiciro cya mbere yarakomezaga. Hakinwa imikino y'umunsi wa 13, amakipe atandukanye yagiye abasha kwitwara neza. Ikipe y'Indahangarwa yatsinze Inyemera ibitego 4-0, mu gihe Bugesera yanganyije na Macuba 1-0. AS Kigali ikomeje kutamererwa neza kabisa, baje kuba batsindwa na Kamonyi ibitego 3-1. APR FC mu bagore inganya na Muhazi igitego 1-1, mu gihe Police Women's Club yatsinze ekipe ya Forever ibitego 4-0. Royal Sport Women's Football Club ikaba yaranyagiye ekipe ya Nyagatare mu bagore ibitego 7-0. Ankwibutsa ko iyi shampiyona rero ikomeje kuyoborwa na Police Women's Club Apayeri n'amanota 33, mu gihe ikurikiwe na Royal Sport n'amanota 30. Reka nkomereze kandi mu cyiciro cya kabiri mu bagabo, nabo bakinaga muri weekend dusoje. Bakinaga umunsi wa 13 mu matsinda yombi. Motari FC yatsinze ikipe ya Alpha ibitego 2-0, mu gihe La Jeunesse yanganyije na 1-0 n'ikipe y'Intare. Muhazi United inganya na Espoir 1-0, mu gihe Vision Jeunesse yatsinze ikipe ya Nyanza igitego 1-0. Muri indi tsinda kandi harimo imikino ikomeye mu itsinda B. Ekipe ya Sina Gerard yanganyije na Etoile de l'Est 1-0. Esperance inganya 1-0 na Meroplaste, mu gihe ikipe ya Unity yatsinze Kamonyi ibitego 2-0. Umukino wari muri iri tsinda ukomeye cyane ni ikipe ya Vision yari yakiriye ikipe ya Sunrise. Uyu mukino ukaba waraje kurangira ari amakipe yombi anganyije 1-0. Byatumye rero Sunrise ikomeza kuyobora rino tsinda. Muri iri tsinda kandi undi mukino wari wabayemo ni UR yatsinze ibitego 2-1 ikipe ya City Boys. Umukino umwe rukumbi wari usigaye wa Rwanda Premier League gusoza Fazare ni ikipe ya Mukura yanganyije na Royal Sport igitego 1-1. Mu mukino wari wabereye kuri stade ya Muhanga rero umusore witwa Eritatu niwe waje gutsindira ekipe ya Mukura kuri kufura nziza. Uyu musore yateye umuzamu Gishweka arishwekura ariko biranga, mu gihe rero Rayon Sport nawe yaje kuba yishyurirwa na Emery Bayisenge. Umukino urangira gutyo amakipe yombi anganyije 1-1. Umutoza Bruno Ferreira yabwiye abafana ko bagomba kwihangana ko nta gikomba bijeje ngo ariko mu mikino iri imbere ikipe yabo izarushaho kwitwara neza. Iki cyumweru dusoje cyasize tumenye uko amakipe agomba guhura muri Heroes Cup. Ni imikino igomba gutangira kuri uyu wa gatatu. Ekipe ya APR FC ikaba izakina na AS Kigali, mu gihe ku wa kane ekipe ya Rayon Sport igomba kuzaba icakirana na Police FC. Mbere ho gatore yuko nkomeza ku mugabane w'Iburayi, reka nce muri Afrika imikino ya CAF Champions League na CAF Confederation Cup
yarakomezaga amakipe amwe n'amwe yitwara neza, mwibutsa ko bageze mu matsinda. Imikino rero yabaye muri CAF Champions League, reka nakubwira ko umukino wari wabereye i Cairo mu Misiri. Al Ahly yatsinze Young Africans ibitego 2-0. Undi mukino wari wabereye i Pretoria muri Afrika y'Epfo, Mamelodi Sundowns yanganyaga na Al Hilal Omdurman, ikipe yo muri Sudan ariko ikinira hano iwacu mu Rwanda. Uwitwa Omer Yagubu niwe wafunguye atsinda igitego cya Al Hilal hari ku munota wa 15. Nyuma ho gato ku munota 22 Arthur Sares aza kwishyurira Mamelodi Sundowns ku munota 22. Uwitwa Teboho Mokoena aza gutsinda igitego cya kabiri ku munota 64. Mamelodi ikomeje kuyobora basa nk'abizeye intsinzi ho gato. Uwitwa uyu musore Omar Yagubu aza kongera gutsinda igitego cye cya kabiri yishyurira Al Hilal aho ni ku munota 71. Umukino urangira amakipe yombi agabanye amanota 3. Indi mikino kandi ni Esperance de Tunis yari yatsinze Simba igitego 1-0. Power Dynamos inganya na Rivers United 0-0, mu gihe Jessica Kabiri yari yanganyaga na FAR Rabat, ikipe yahoze ikinamo umumangwende. Byaje kuba binganya rero 0-0. RS Berkane inganya nayo inganya 0-0 na Pyramids FC. Saint-Loire Lupopo yabashije gutsinda Musarije igitego 1-0. Nyuze gatoya kandi mu mikino ya CAF Confederations Cup, ikipe ya Nairobi United iyikinamo Muhajiri yatsinzwe na Azam FC ibitego 2-1. Zesco United itsindwa na Kaizer Chiefs igitego 1-0, mu gihe San Pedro FC yatsindwaga na Olympique de Saf ibitego 2-1. Singida Black Stars itsinda AS Otohodoho igitego 1-0. Indi kandi ni CR Belouizdad yatsindaga Stellenbosch ibitego 2-1. Belouizdad yatsinze Stellenbosch ibitego 2-0, mu gihe Wydad Casablanca yatsindaga Maniema igitego 1-0. Zamalek inganya na Al Masry 0-0. Iyo rero akaba ari imikino yabaye muri iyi weekend ku mugabane wa Afrika. Reka noneho nerekeze ku mugabane w'i Burayi. Muri iyi weekend dusoje rero ku mugabane w'i Burayi yari ifite imikino iremereye cyane. Nakubwira ko nko muri Espagne ikipe ya Real Madrid yagomba kwisobanura n'ikipe ya Villarreal. Ubutsa ko imwe yari ya kabiri indi kabi ya gatatu. Uyu mukino waje kurangira ikipe ya Real Madrid ibashe kwitwara neza itsinda ibitego 2-0, mu gihe FC Barcelona yagombaga gukina na Real Oviedo. Ubwo umukino wa Real wari wabaye ku wa gatandatu. Real Madrid ifata umwanya wa mbere by'agateganyo, sigara itegereje umukino wo ku cyumweru wagombaga guhuza ekipe ya Barcelona ndetse na ekipe ya Real Oviedo. Umukino rero wabaye ahagana ku isaha y'isa 11:30. Ekipe ya Barcelona ikaba yaraje gutsinda Real Oviedo ibitego 3 byose ku busa. Reka kandi munyuze muri shampiyona y'Ubwongereza English Premier League, imikino harimo umukino uremereye cyane, derby nakita iy'amateka. Ekipe ya Arsenal kuri Emirates Stadium yari yakiriye ekipe ya Manchester United, kuri ubu ifitwe n'umutoza Michael Carrick. Hibazwaga niba ari buze gutsinda Arteta akabigenza nk'uko yari yabigenje mbere ubwo yari yafashe iyi ekipe by'agateganyo. Hibazwaga niba kandi Arteta ari buze kongera ikinyuranyo agatsinda ekipe ya Manchester United.
umukino wari wabaye mbere rero ho gato ekipe ya Manchester City yari yatsinze ekipe ya Wolverhampton ibitego 3-0 mu gihe Aston Villa yatsinze Newcastle United ibitego 2-0. Ekipe ya Liam Rosenio ekipe ya Chelsea ikaba rero yari yatsinze ekipe ya Crystal Palace ibitego 3-1 mu gihe Nottingham yari yatsinze ekipe ya Brentford ibitego 2-0. Derby rero y'amateka cyangwa se derby y'abakeba ekipe ya Manchester United yaserutse gitware rero itsindira ekipe ya Arsenal kuri Emirates ibitego 3-2. Manchester United rero ikaba yakuye agahigo ka Arsenal ikaba yabaye ikipe ya mbere ibashije gutsindira Arsenal kuri Emirates kuva shampiyona yatangira. Mwibutsa ko rero Manchester United yaherukaga gutsinda ekipe ya Arsenal mu mwaka wa 2017, yaherukaga gutsindira kuri Emirates Stadium mu mwaka wa 2017. Ibitego rero byaje gutsindwa, yego igitego cya mbere rero cya Manchester cya Arsenal cyaje kuba kitsindwa n'umu defenseur Sandro Martinez ku munota 29. Brian Mbemo aza kwishyura igitego ku munota wa 37, bajya kuruhuka ari 1-1 mu gihe ku munota wa 50 ku gitego cyiza cyane cyari giteguye kabisa, ubona ko Manchester United bari bagiteguye ku buryo ku cyitwa remise umusore Patrick Dorgu aza gutsinda igitego cya kabiri, atsindira Manchester United igitego cya kabiri ku munota wa 50. Mikel Merino aza kwishyura kino gitego ku munota wa 84. Abafana ba Arsenal bati noneho byibura ubanza tugiye gucyura inota rimwe, ariko ku munota wa 87 ya Brazil Matheus Cunha aza gutsinda igitego cya gatatu cya Manchester United, maze Manchester United itahukana amanota 3 kuri Emirates Stadium. Uyu mukino rero bimwe mu by'ingenzi wamenya nuko hatewe amashoti agera kuri 25. Ekipe ya Arsenal yateye amashoti 15 mu gihe ekipe ya Manchester United yateye amashoti 10. Shot on target cyangwa se amashoti yashoboraga kuvamo ibitego, Arsenal yateye amashoti 4, hinjira habonekamo ibitego 2 mu gihe Manchester United yateye amashoti 3. Aya mashoti yose avamo ibitego. Mu kwiharira umupira ikizwi nka ball possession, umukino washoje Arsenal iyoboye na 57% mu gihe Manchester United yari ifite 43%. Mu kijyanye no guhanahana, Arsenal yatanze amapasi 398 mu gihe Manchester United yatanze pasi 355. Amakosa yakozwe kandi ikipe ya Manchester United yakoze amakosa 9 mu gihe Arsenal yakoze amakosa 11. Ku bijyanye n'amakarita, uyu mukino ari kubanza ari wo mukino urangiye Manchester United nta karita ifite muri iyi sezo. Arsenal yarashoje ifite amakarita 2 y'imihondo mu gihe ikipe ya Manchester United nta karita n'imwe bigeze bahabwa. Kurarira Arsenal yaraririye inshuro 3 mu gihe Manchester United nta nshuro n'imwe bigeze bararira. Corner bateye ekipe ya Arsenal yateye corner 9 mu gihe ekipe ya Manchester United yashoje umukino iteye corner 2 gusa. Iyo rero akaba ari Premier League. Ubwo Arsenal ikabikomeje kuyobora urutonde, ariko hasigayemo ikinyuranyo cy'amanota 4 hagati yayo na Manchester City. Bavuga ko Manchester United mu by'ukuri itanze ubutabera kuri title race. Ubwo uzagitwara nyine azaba yagikoreye. Reka nkomereze kandi muri shampiyona ya Bundesliga naho imikino yarabaga.
amakipe amwe n'amwe yitwara neza nka Stuttgart itsinze Borussia Mönchengladbach ibitego 3-0. Freiburg itsinda Freiburg itsinda ibitego 2-1 ikipe ya FC Köln. Bayern Munich nayo yaje kubitsinda. Ahubwo reka nkwerekeze muri shampiyona y'Ubutaliyani muri Serie A. Ku mukino wari ukomeye nimugoroba ekipe ya Juventus yatsinze Napoli ibitego 3-0. Ekipe ya Atalanta itsinda ibitego 4-0 ekipe ya Parma, mu gihe ekipe ya Genoa yatsinze Bologna. Ekipe ya Bologna ibitego 3-2. Reka ngushimire rero, mwifuriza kuzagira icyumweru cyiza, muzahahe muronke. Mbibutsa kandi gukanda subscribe, like na share. TST Sports Rwanda. We serve the best sports news. Stay with us.